المنتخب التونسي بيعري المنتخب المصري وبيكشفوا على حقيقته، وبيحقق أول هزيمة لفيتوريا بثلاثية مقابل هدف واحد، في وجود المعلم بتاعنا محمد صلاح، وفي وجود اللي مش عارف ايه يا جدعان. هو عشان اللعيبه بتوع الاهلي ما لعبوش فانت كده تتبهدل بالشكل ده؟ عشان تعرف يعني ايه لعيبه اهلي، ويعني ايه جوده بتاعه لعيبه الاهلي، يا فيتوريا ويا اتحاد الكوره، عشان بعد كده ما يعني طلبات الاهلي تبقى مجابه. ده تونس، ها انت ده مش سنغال ولا اي حاجه، يعني فاهم انت ازاي؟ يعني ده غلابه محترفينهم. انت عندك صلاح ده ما عملش بربع جنيه، احسن محترف واحسن افريقي علي معلول كان احسن منه في الماتش. ادي الجنسيه المعلول، شكل فتوح ده ولا الكلام ده؟ العرضيات كلها من ناحيه اليمين من